Vitkog tijela, veoma velikih zašiljenih peraja, metalik plave boje na gornjim stranama i po bokovima, dok joj je donji dio tijela čisto bijel, pa sa ovakvim kontrastima bolje kamuflira se u otvorenom moru. Otuda i naziv plava ajkula ili modrulj, vjerovatno globalno najrasprostranjenija vrsta ajkula. Može se naći u umjerenim i tropskim vodama širom svijeta, a svakako da je stanovnik Jadranskog mora. Iako su zabilježeni primjerci do 4 metra, najčešće raste do 300 cm, sa težinom do 200 kg. Životni vijek iznosi i preko 20 godina. Stanište im varira od same površine do 600 metara dubine. Preferiraju vode sa temperaturama između 12 i 20 stepeni, mada tolerišu temperaturu od 8 do 29,5 stepeni. Spada u viviparne ajkule, što po terminu znači da ova ajkula donosi na svijet žive mlade. Mužjaci polnu zrelost dostižu između 4 i 5 godina sa dužinom od 182 do 291 cm, dok ženke polnu zrelost dostižu između 5. i 6. godine sa dužinom od 221 do 323 cm. Period gestacije traje od 9 do 12 mjeseci. Broj mladih varira, a u leglu može da ih bude između 4 i 135. Međutim, neki prosjek po okotu je oko 35. Mladunci plave ajkule su između 35 i 50 cm i ostaju u područjima koja predstavljaju jaslice prvih par godina života. Mediteran je jedno od važnih rastilišta za mlade modrulje, što naravno uključuje i dijelove Jadranskog mora. Aktivan je predator i hrani se uglavnom raznolikim beskičmenjacima, od kojih prednjače lignje, sipe i hobotnice. Zatim rakovi poput škampa, jastoga i kraba, raznolike košljoribe, manje ajkule i raže nalaze se na njihovom meniju. Najveći, možda jedini neprijatelj joj je čovjek. Godišnje se izlovi između 10 i 20 miliona plavih ajkula i gotovo da je ugrožena na globalnom nivou, a na svjetskoj listi ima status skoro ugrožene vrste. I u našim vodama čest je plijen ribolovaca. Najviše strada kao sporedni ulov na parangalima i u mrežama namijenjenim tunama i sabljarkama. U Jadranu se smatra ranjivom vrstom. Zato se grupa mladih ljudi povezala i krenula u naučno-edukativni projekat istraživanja plavog morskog psa u našem dijelu Jadrana, sa krajnjim ciljem da ovu ljepoticu morskih dubina ovdje uvrsti na listu zaštićenih vrsta. Prva stanica u predstavljanju ovog projekta bio nam je Institut za biologiju mora u Kotoru, inače pouzdan partner svim istraživačima, naučnim radnicima, ribarima. U danima punih aktivnosti, od kojih će neke svakako zavrijediti pažnju našeg serijala, rado su se prihvatili i uloge mentora u projektu koji predstavljamo, da naravno daju stručnu pomoć, ali na kraju zaokruže priču i pošalju nadležnim institucijama konačnu preporuku u cilju zaštite modrulja. Pa evo, za neki dan na snagu stupa kolektivni godišnji odmor Univerziteta Crne Gore. Ja uvijek to volim da naglasim da ta odluka za Institut za biologiju mora jednostavno ne može da bude, što kažu, validna iz razloga što upravo u ovim ljetnim mjesecima mi smo jako aktivni, dakle naši istraživački projekti, naši terenski izlasci, periodičnost tih naših uzorkovanja svega i vode i morskog živog svijeta zahtijeva da smo prisutni na našem moru stalno, tako da dinamika istraživanja već je zacrtana i u julu i avgustu i svim narednim mjesecima. Ono što smo odradili u julu mjesecu jeste i monitoring, da kažemo, onog dijela udarnog za nove vrste, a to je Ulcinska regija i rijeka Bojana. Bili smo stacionirani 5 dana dole na Adi Bojani i na taj način smo zapravo razgovarali sa ribarima, vršili intervjue po protokolu CIESME, odnosno Međunarodne komisije za istraživanje Mediterana, upravo vezano za ulazak novih vrsta riba i drugih morskih organizama.
Naravno, obavili smo preko 90 intervjua i došli do fantastičnih podataka od naših ribara. Dakle, ono šta su lovili, šta nisu znali, šta je, da li je to lovljeno u nekom istorijskom ranijem periodu po njihovom sjećanju i na osnovu toga smo napravili jednu bazu podataka koja će biti zajednička za kompletan područje Mediterana, ali ova naša će biti s akcentom na Jadransko more. I otprilike smo detektovali nekih 10-ak novih vrsta riba i 2 vrste raka koje su se pojavile u našim vodama. Naša saradnja po tom pitanju intenzivna sa Institutom za oceanografiju i ribarstvo iz Splita i naravno profesorom Jakom Dulčićem i Brankom Dragičevićem koji su već publikovali, da kažemo, jedan izveštaj u kojem se nalaze 46 novih vrsta riba koje su ulovljene u Jadranskom moru. Da li su te nove vrste posljedice klimatskih promjena ili prokopavanje Suetskog kanala i pravljenje tog veštačkog puta, dakle da iz Crvenog mora neke vrste dolaze u Jadran, ali očigledno je da je došlo do takozvanog zatopljenja Jadranskog mora, do povećanja, da kažemo, one srednje temperature i ulaska toplovodnih vrsta u Jadransko more. Naravno, te vrste pokazuju da zaista su klimatske promjene prisutne, možda vidljive ili nevidljive našim okom, ali naravno morski organizmi su njihov najbolji detektor i, da kažemo, argumentovano govore u prilog tome. Osim toga, Institut za biologiju mora, kao što je poznato, realizuje preko 20 naučno-istraživačkih projekata. Tu su IPA projekti koji su u nekoj završnoj fazi. Evo, ja ću samo pomenuti The Fish Gear, dakle projekat koji se rukovodio analizom otpada, plastike i odbačenih ribarskih mreža u našem moru. Onda imamo projekt Balmas koji je tretirao balastne vode, njihov uticaj na biodiverzitet Jadranskog mora. Projekat, da kažemo, Hazard koji je također radio analize uticaja, da kažemo, incidentnih situacija u lukama i ispusta sa brodova koji se može desiti. Zaista zavređuje pažnju ideja mlade grupe studenta biologije koji su našli za shodno da jednu zaista predivnu i fantastičnu vrstu morskog psa koji se zove pas modrulj kod nas prouče dodatno i na neki način daju preporuke da ta vrsta bude pod zaštitom i dakle uvršćena u listu zaštićenih vrsta u Crnoj Gori. Ne samo ova vrsta, nego sve vrste morskih pasa su jednostavno morska stvorenja koja zaista imaju specifičan način života i ono što je posebno karakteristično jeste da imaju jako sporu reprodukciju. Iz tih razloga, a pretjeranim izlovom, parangalima ili kočarskim ribolovom, ove vrste su ugrožene jer na taj način ne mogu da obnove svoju populaciju onom brzinom kako bi to priroda htjela. Iz tih razloga proučavanje ovih vrsta, njihovih centara mrijesta, način njihove ishrane, način njihovog ponašanja zaista će doprinijeti da i te vrste budu prepoznate kao, da kažemo, centralne vrste zaštite biodiverziteta Južnog Jadrana gdje imamo zaista veliko bogatstvo i ovih, da kažemo, hrskavičavih riba, ali i košljo riba. Tako da u svakom slučaju Institut za biologiju mora i mi, naravno, iz Laboratorije za morsko ribarstvo i ihtiologiju ćemo uvijek podržati ovakve projekte i naravno potruditi se da na kraju, kada budu rezultati i izveštaj ovog projekta gotov, damo preporuku i naše stručno mišljenje, dakle, ministarstvima nadležnim koji će sutra to prenijeti na papir i zaštititi ova divna stvorenja. Imali ste priliku da snimite i detalje o našoj takozvanoj Mokoloj laboratoriji. To je jedan radni prostor instituta gdje sve što stigne iz mora donesemo u taj radni dio i vidjeli ste da je on prilagođen da se u njemu udrade, da kažemo, onaj detaljni način uzorkovanja iz svih morskih organizama, dakle izmjeri težina, dužine, uzmu svi uzorci krvi, krljušti i tako dalje. Kolega Andrej koji je došao specijalno za ovu priliku iz, da kažemo, iz Bosne, iz instituta i Prirodnjačkog muzeja je odradio uzorkovanje i detaljno, da kažemo, detaljan obradu vrste koja se zove morsko pras, inače kod nas, koja je ulovljena negdje između Bara i Ulcinja. To su prijavili naši ribari. Mogu da pohvalim naše ribare da su zaista revnosni, da sve te podatke i ribe koje nisu do sada vidjeli javljaju institutu, donesu ih ovdje i onda ih mi na ovaj naučni način obradimo i prikazujemo kao ili novi nalaz za ovo područje Jadranskog mora ili kao neki nalaz koji je rijedak. Upravo ova vrsta će biti
dio istraživanja našeg dragog kolege Andreja. On je inače publikovao jednu knjigu koja se odnosi na zube i usne aparate svih morskih pasa i hrskavičnih riba, tako da će i ova naći svoje mjesto u tom nekom dopunjenom izdanju. Rijetko se lovi, živi na nekim dubinama između 300 i 400 metara, nekada priđe više obali i naravno ono što je karakteristično jeste da je zaista rijedak primjerak. Zadnja ulovljena vrsta, primjerak ove vrste je ulovljena negdje u hrvatskim vodama davne 2008. godine. Tako da ovaj primjer kapitalac ženka u pitanju, vidjeli ste, će zaista naći svoje mjesto u naučnim, da kažemo, podacima i biti objavljen kao jedan raritet ili ponovljeni nalaz u Jadranskom moru, odnosno na Crnogorskom primorju. Dakle, upravo tih dana nenadano stigla je i pomoć iz Shark Cluba Adria, Evropske asocijacije za istraživanje i zaštitu hrskavičastih riba, inače jedne od 15 cjelina Shark Cluba International. Suosnivača ove institucije sa sjedištem na Malti, Andreja Gajića, u Crnu Goru, tačnije Institut za biologiju mora, dovela je vijest o ulovljenom morskom prasu, kako nam reče mladi bosansko-hercegovački stručnjak, najraritetnijoj ajkuli Mediterana. Moram se složiti prije svega s vama, zaista se radi jednom veoma lijepom biću, veoma rijetkom prije svega. Mislim, nama je poznato svega možda na godišnjem nivou, čak za čitav Jadran, ne samo za ovaj crnogorski dio mora, poznato nam je možda svega 7, 8 do 10 nalaza koje dođu do naučnih institucija. Radi se o vrsti koja je autohtona u našim vodama, taj morski prasac, inače u okviru tog roda gdje je opisan, postoje još u svijetu 4 vrste koje su pored nje opisane, a ova naša vrsta koja živi u Jadranskom moru je također široko rasprostranjena u ostalim dijelovima Mediteranskog mora i pošto obitava na granici, možemo reći, kontinentalnog šelfa na dubinama, možda čak oko 200 metara, pa se onda povuče malo pliće tokom vertikalnih migracija, možda na 80, 70, 60 metara. Pošto se radi o veoma rijetkoj vrsti, kako ste rekli, bitno je naglasiti da je potrebno uzeti što više moguće karaktera koje možemo izvući iz tog uzorka, pogotovo obzirom da je uzorak zaleđen odmah nakon što je ulovljen i donesen u laboratoriju instituta, nama je omogućilo da observiramo životinju onako kakva je ona zaista u vodovoj sredini. Nju mreža nije uništila, ne postoje neke naznake, napada pod vodom od strane drugih riba, tako da smo imali baš jednu nesvakidašnju priliku da uradimo analize na toj jedinci. Ono što je još također bitno, imali smo priliku da uradimo analize, obzirom da je ženka bila, i njenog reproduktivnog potencijala, pa da barem naslutimo u kakvom se stanju ta populacija njihova nalazi, u kojim se stepenom one mogu mrijestiti, koliko ona može dati potomaka i druge relevantne podatke za samo upravljanje tim resursima i njihovo očuvanje. Ona u prosjeku raste možda kad dostigne spolnu zrelost iznad 45-50 cm. Ženka koju smo mi danas obradili je mjerila 73 cm, što jeste iznad prosjeka za nju i bila je sigurno starija ženka. Znam da su maksimalni podaci preko metar dužine da ipak može narast, a da, pošto obitava na takvim specifičnim uslovima, jetra je puna vitamina, sadrži veoma bogato ulje u sebi koje prije svega omogućava balans u stupcu vode i pomaže da preživi te uslove staništa u kojem obitava, a s druge strane takva jetra, znači, pošto ona nema riblji mjehur, pored svih, ajmo reći, tih funkcija u čišćenju organizma od različitih toksičnih spojeva, igra baš i tu ulogu u balansu. I da, pošto je rijetka, ribari je naravno koriste kao neku, ko što kažete, svojevrsnu amajli, obično je osuše, pa je stave na brod, ona ima kožu prekrivenu plakoidnim, veoma jakim, kao zubolikim krljuštima koje kad se osuši izgleda veoma lijepo, nije baš ko, ajmo reći, neka druga riba. I onda je tako zakačen na brod i stave kao za neku sreću dok love. Zaista one su po svakoj mjeri sigurno daleko više ugrožene od nas nego što smo mi od njih. Naravno, u divljini kad čovjek ode u more ili bilo gdje, treba biti svjestan da smo mi došli od njima na njihovo stanište i treba imati dozu poštovanja prema životinji i mjestu u kojem ona živi. I treba također znati da od svih vrsta, ajmo reći, morskih pasa, odnosno ajkula, jer morski psi su u stvari dio samo ajkula, ako gledamo tako nomenklaturno, od svih tih vrsta, koliko je poznato, preko 550 danas je opisano vrsta, svega njih 80% je uopšte veći od 1 metra ukupne dužine. I svega 16 potencijalno može biti opasno za čovjeka. I to je neka prva stavka koju trebamo znati. A s druge strane, naše aktivnosti i naše more Jadransko ima
okeanografska svojstva drugačija nego recimo ona mora koja mi gledamo na emisijama gdje recimo se često dešavaju napad. Iako ih je bilo, nažalost, i kod nas. Ali trebamo znati da te ribe ne treba potrijebiti iz vode. Naprotiv, treba napraviti regulaciju po kojem će se one, ajmo reći, ako se izlovljavati u granicama kojima populacija može da opstane. Da ih nećemo tamaniti kao neke čovjek ubice, kako se to često predstavlja, nego ćemo naći način da u međuodnosu skupa živimo i da, ajmo reći, zajedno s njima koji su na vrhu lanca ishrane većinom gospodarimo tim morima. Za kraj, ekipa sa kojom ćemo nastaviti druženje, bavi se istraživanjem stanja modrulje u ovom našem dijelu Jadrana. Šta im vi možete reći i kakve im podatke vi možete dati sa područja koje ste vi istraživali? Pa mi modrulja nismo puno radili, mi smo modrulje radili na Splitskom kanalu, do sad jedino, s tim da, pošto sam upoznat o projektu kojem govorite, to je mislim svake hvale vrijedan projekat i nešto što zasigurno treba zaživjeti ne samo u Crnoj Gori, već na čitavom Jadranu i naravno ne samo za modrulje, već za sve druge tipove i ne samo hrskavačastih riba, već i druge morske organizme kojima jednaku pažnju treba posvijetiti kao i ovim koji su sigurno ovako, ajmo reći, malo interesantniji ipak za proučavati, s tim da, ajmo reći, jedva čekam da pogledam ako Bog da šta će kolege naći, njihove rezultate, radove, obzirom da bi to bilo prvo tog tipa istraživanja ovdje ikad rađeno, jer sva ta studije koje su rađene nisu rađene ciljano nikad na jednu vrstu. Ti podaci će doprinijeti, učinit će jedan veliki doprinos kompletnoj nauci, ne samo u Jadranskom moru, već nadam se u Mediteranu čitavom. Savjeti stručnjaka svakako da su bili od pomoći i ekipi koja se okupila na projektu istraživanja stanja modrulje u našem dijelu Jadrana. Čuli ste od velikog značaja i za čitav Mediteran. Naša naredna stanica bila je Budva, jedini preostali neistraženi dio gdje se tražio modrulj. Inače, mladi studenti biologije, okupljeni u nevladinoj organizaciji Crnogorsko društvo ekologa, projekat realizuju u nekoliko faza i već tada hvalili su se određenim saznanjima. Modrulj je lociran na 2 od 3 lokaliteta predviđena za istraživanje. Uz terenski rad ostvarene su i brojna druženja sa lokalnim ribarima i stanovništvom kako bi im predočili problem ugroženosti plave ajkule koja vrlo često završi na parangalima i u mrežama. Nema ekonomsku, ali zato u moru njena vrijednost je neprocjenjiva. Pomoć u realizaciji stigla je od strane Rafford fondacije koja finansira projekte iz oblasti zaštite životne sredine, a već smo rekli iz Shark kluba Adria. Projekat je odobren sredinom marta i tada je krenuo istraživanje. Međutim, prvo smo vršili edukacijani dio projekta koji se odnosi na upoznavanje ciljnih grupa ljudi sa ovim problemom, odnosno sa problemom ajkula u Crnoj Gori, konkretno modrulja. Rađene su radionice u školama za djecu, skupili smo informacije od ribolovaca i ljudi koji su inače povezani sa morem, dok se trenutno bavimo terenskim istraživanjima tokom ljeta, kojima je cilj da sakupe podatke o distribuciji, to jest rasprostranjenju modrulja u našim obalnim vodama. Pa trenutna situacija sa ribarima je obećavajuća zato što se saradnja sa njima odvija jako dobro, javljaju nam sve moguće podatke koje mogu da sakupe, dok mi na terenima za sada još uvijek nismo imali uspjeha u pronalasku modrulja. Trenutno imamo 5 zabilježenih jedinki u crnogorskim obalnim vodama, i to konkretno na području Herceg-Novog, Tivta i Bara, dok u Budvi još uvijek nije pronađen, koja je isto obuhvaćena istraživanjem, još uvijek nismo pronašli jedan primjerak. Dok imamo podatke od ranijih godina da je on isto također prisutan na ovim vodama. Samo istraživanje je zasnovano na primamljivanju vrsta, konkretno metodom chumming, što bi se reklo na engleskom, a to je primama korištenjem sardela i druge plave ribe, većinom su sardele mamac, koje spuštamo na različitim dubinama, kao što ćete vidjeti kasnije, da bi se miris njihov raznosio na različitim strujama na različite daljine. Tako da, na primjer, na dubini od 30, 20, 10 metara ili na samoj površini je ista struja, tako da i miris sam ne ide na isti pravac niti istom brzinom. I time povećavamo šansu da sam modrulja, ukoliko ga ima tu, dođe. Smatra se da čak do 20 miliona jedinki godišnje strada modrulja u svijetu, što je neki razočaravajući podatak.
u crnogorskim vodama on je jedan od od sporednog ulova, jedna vrsta sporednog ulova na plutajućim parangalima koji se koriste za lov tuna i sabljarki. Također može da se ulovi u površinskim mrežama za plavu ribu. Sama kao vrsta koja se najčešće lovi na parangalima služi kao indikator samog ribolova komercijalnog, njegovog stepena i stepena ugrožavanja za ostale vrste ajkula. To se tako štiteći nju štitimo i druge vrste, što se naziva u biologiji kišobran vrsta, termin. S obzirom da određujemo distribuciju, u suštini nemamo neki zadovoljavajući broj, što više to bolje, to je logično, ali dovoljno je da se potvrdi samo na lokalitetima njegovo prisustvo, kojim bi narednim istraživanjima utvrdili brojno stanje i stanje same populacije. Naredni korak je istraživanje, populacijalne istraživanje. Samo bi dodali to da ovim projektom planiramo i na kraju da stavimo modrulje na listu zaštićenih vrsta koji se u suštini ne nalazi na našem nacionalnom zakonu, što je malo bez veze, iako je u većini zemalja svijeta zaštićen. Savjet ribarima to da ukoliko pronađu modrulja ili neku drugu vrstu ajkule, da nam jave putem maila ili putem Facebook stranice Crnogorskog društva ekologa. Imate i na flyerima koje smo davali tokom predavanja, također naše kontakt telefone i druge informacije. Shark Club International je zapravo organizacija čije je sjedište na Malti. Imamo svoj ogranak, naravno jedan dio ogranka je na Malti, drugi dio ogranka je u Bosni i Hercegovini i taj dio ogranka se zapravo naziva Shark Club Adria. Organizacija je osnovana 2008. godine i od tada radimo istraživanja ajkula, raža, himera još uvijek ne, za Jadran i šire. Globalno gledano, modrulj je široko rasprostranjena riba. Međutim, u posljednjih nekoliko decenija, ajmo reći zadnjih 20 godina, namjerno je ciljana vrsta u industriji radi svojih peraja, koja se koriste zapravo za pravljenje tradicionalne kineske supe od peraja. Te su populacije u mnogim dijelovima svijeta svedene na nizak nivo, čak u nekim dijelovima svijeta je dovedeni do minus 90% u odnosu na prošle decenije. Tako da je ovo istraživanje jako bitno da se zapravo dozna koliki broj modrulja obitava u vodama Crne Gore, a i Jadrana. Podaci za modrulja za Jadran su jako šturi. Nekoliko ekspedicija koje su obavljene od strane stručnjaka iz Engleske su rađene uz prisustvo profesora Alena Soldi iz Splita. I ostale podatke uglavnom koje dobijamo za Jadrana dobijamo od lokalnih ribolovaca. Tako da ono što mi trenutno znamo i podacima koje raspolažemo, možemo da kažemo da populacija i nije baš na zavidnom nivou, znači nije na onom nivou na kojem očekujemo i na kojem bi trebala da bude. Pa prije svega ja mislim da budućnost za ovu vrstu leži u turizmu. Vrsta je jako atraktivna, jedna od većih riba koje imamo, znači vrsta koja je pelagična, znači nastanjuje gornji sloj vodenog stuba. Jako je atraktivna, znači za ronioce. Tako da generalno javnosti sa ekonomskog stanovišta bi puno više značila sve te jedinke žive, odnosno da se uključe u taj turizam sa roniocima, nego znači ovo. Jer vi ako dobijete otprilike, ne znam, 100 evra, ako dobijete za jednog prosječnog modrulja ili 200 evra, to je ništa. Koliko vam zapravo ta ajkula može da donese zaradu živa. Znači, čak bilježimo u nekim zemljama da od rekreativnog ronjenja s ajkulama države zarađuju i po nekoliko miliona dolara godišnje.
Još nekoliko dana terenskog rada, održavanje predavanja na ovu temu i klasifikacije svih podataka i čuli ste tek prva faza projekta bit će realizovana. Naredna su populaciona istraživanja, a do konačne realizacije vjeruju da će doći do glavnog cilja stavljanjem modrulja na listu zaštićenih vrsta. No nije samo ova populacija ugrožena i nije ovo jedina aktivnost Crnogorskog društva ekologa. Imaju oni, otkrivaju nam pune ruke posla do uspostavljanja ravnoteže čovjeka i prirode. Crnogorsko društvo ekologa je osnovano prije 4 godine sa ciljem unapređenja stanja ekologije u Crnoj Gori i uspostavljanje jednog uravnoteženog odnosa između čovjeka i prirode. I tako smo i krenuli prije svega sa praćenjem određenih indikatorskih vrsta koje ukazuju kakvo je stanje na terenu i odradili smo par projekata od kojih je dio u toku, koji su upravo pratili stanje pojedinih ugroženih indikatorskih vrsta kao što je određivanje distribucije, to jest rasprostranjenosti i stanja šargana u Crnoj Gori, to jest jedne otrovnice koja je inače najmanja otrovna zmija u Evropi. Vrsta koja je kod nas rasprostranjena uglavnom na visokoplaninskim otvorenim staništima koja su najviše pod pritiskom požara i cijepanja staništa usled razvoja putne infrastrukture. Također, usled niza negativnih aktivnosti koje su uslijedile usled širenja urbanih zona, došlo je do sve većeg negativnog utjecaja i pritisaka na vodena staništa, vodene tokove Crnogorskog primorja od Lucinja do Herceg Novog i odlučili smo se da izvršimo praćenje vodenih kornjača, to jest barske kornjače i riječne kornjače i njihovih staništa. Projekat se realizuje već 4. godina. Staništa su sve manja i manja, a populacije su bukvalno prepolovljene gledajući podatke koji su objavljeni tokom zadnjih 20 do 30 godina, jer riječni tokovi su dobrim dijelom ukinuti, dijelom su kanalisani radi sprečavanja poplava ili mogućnosti širenja urbanih zona. Imamo u planu, pored samog ovog projekta zaštite modrulja, da nastavimo sa daljim radom, tako da sa ovih primorskih krajeva selimo se na kontinentalnije dijelove gdje imamo u planu očuvanje i zaštitu mladice na limu, kao i vidre na samom limu i njegovim pritokama. Što se tiče mladice, kao što smo već ranije pomenuli, da za nju to je riba za koju je karakteristično da živi u jatima. Međutim, to kad bi se pomenulo ovdje kod nas djeluje totalno apstraktno, tako da jako je ugrožena. Djelujemo na same ljude, jer ako mi sami ne sačuvamo to što imamo, niko nam neće doći i pomoći.
dan, dragi gledalci. Nalazimo se u hotelu Helada u Tiftu. Danas za vas ćemo pripremiti tatar od brancina sa aromatičnim travama, začinjen u citrusu limuna i pomoranže i anisom i korijanderom. Pristupit ćemo pripremi. Znači, isfilirani brancin ćemo skloniti sa kože. Samo znači bilo meso. I pritom voditi računa da sklonimo i kosti koji se nalaze u sredini. Zatim ćemo brancin isjeckati na jednake kockice. Sad kad smo izrezali file brancina na jednake kockice, uzet ćemo jednu plastičnu sipčiniju, stavit ćemo u nju, malo krupne soli, malo pipera. U avanu ćemo da izlomimo cvijet anisa i malo korijandera. Dodamo vrlo malo, moramo paziti da ne bude prejako u tatar. Zatim dodavamo ekstra djevičansko maslinovo ulje. I dodavamo malo limunovog soka. Ćemo sve promiješati. Sada ćemo izrendati koru limuna. I izrendat ćemo koru pomoranđe. To pomiješamo i ostavimo u frižideru 15 minuta da se ohladi. Kada ćemo pristupiti serviranju. Posle 15 minuta kako je file ohlađen, to je tatar od brancina, sada ćemo pristupiti serviranju. Znači, servirat ćemo ga, kao podlogu ćemo staviti malo espresso kafe. Pristupit ćemo serviranju kafe. U formu stavljamo tatar. Odrezat ćemo divlji bosijak ili kod nas poznat kao manastirski. Nećemo ga suvi paradajz. Ovo je znači, domaći sušeni paradajz u maslinovom ulju. I pečeni minjon.
hladno grezlo ćemo završiti sa sosom od pomoranđa. Prijatno.